Perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye inama idasanzwe muri Tanzania y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'umuryango mu majyepfo ya Afurika SADC yiga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yatangarije abitabiriye inama ko umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ugomba kuva mu biganiro hagati y'impande zihanganye. The East region of DRC has been engulfed in a devastating conflict for over 2 decades now. Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumaze ibinyacumi by'imyaka mu bibazo by'amakimbirane yateye ibibazo bitandukanye. Ibibazo byatumye hari abaturage benshi batakaza ubuzima, abasivile bava mu byabo, bisubiza inyuma iterambere rya kimwe mu bihugu bitanga icyizere ku isi. Umwuka mubi uherutse Goma no mu bice bihegereye biratwibutsa ko ubufatanye bwacu mu biganiro ari byo bizatanga amahoro. Uyu munsi twahuriye hamwe kugira ngo duhamagarire impande zihanganye guhagarika imirwano, hakabaho ibiganiro bigamije kugarura amahoro. By'umwihariko dushyize hamwe mu guhamagarira impande zombi guhagarika imirwano, by'umwihariko gusaba umutwe wa M23 kuba uretse kugira ibindi ukora, no gusaba imitwe yitwaje intwaro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika ingamba zayo. Guhagarika imirwano aka kanya nicyo cyonyine gishoboka kugira ngo habeho ibiganiro byubaka no gushyira mu bikorwa amasezerano mu buryo bufatika. Constructive dialogue and implementation of a comprehensive peace agreement. Na Perezida wa Zimbabwe akaba n'umuyobozi w'umuryango mu majyepfo ya Afurika SADC Emmerson Mnangagwa we yagaragaje ko abaturage bafite icyizere ku guhura ko abayobozi b'ibihugu bahuriye muri ibi biganiro. To date, SADC knows and acknowledges the progress made under the Luanda and Nairobi processes. Uyu munsi SADC izi kandi yemera inzira y'ibiganiro bya Nairobi na Rwanda bigamije gucecekesha imbunda, himakazwa ibiganiro hagati y'impande zihanganye. This summit, therefore, should lead us forward towards a concrete roadmap to help resolve Iyi nama igomba kudufasha kugera ku bisubizo by'ibibazo bikomeje kugaragara. Nk'abayobozi bafitiwe icyizere mu kugarura ubumwe n'amahoro muri iki gihe, ntabwo twabyemera ko abantu muri aka karere babura ubufasha bwacu, kuko icyizere cyabo kiri muri twe turi hano. Umuryango wa SADC ukomeje kugira ubushake bwo gutanga umusanzu wawo. SADC bloc remains unwavering and committed to continue playing its part. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yabwiye abitabiriye inama ko bakwiye gushyira hamwe mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kuko bizatanga amahoro n'umutekano mu karere. We have witnessed the spread of violence that has twiboneye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byagize ingaruka ku buzima bw'abantu benshi bavuye mu byabo, ndetse n'umutekano muke wagize ingaruka ku bukungu n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Nk'abayobozi mu karere amateka azatubaza byinshi nidukomeza kurebera ibirimo kuba umunsi ku munsi. Mu murongo wo gushaka ibisubizo by'Abanyafurika ku bibazo by'Abanyafurika, ibihugu byacu bifite inshingano zo gukemura ibibazo by'umutekano muke byagize ingaruka ku nzirakarengane z'abasivile. Iyi nama iratanga amahirwe yo guhuriza hamwe imbaraga mu gukemura amakimbirane no gutanga amahoro n'umutekano birambye mu muryango wa EAC no mu gace ka SADC. Farm our sustainable peace and stability in the entire EAC and SADC regions.